Pero magkana ko lang sa titis tuwat mo iti. Ama? Yo mana kolin terami ngasa ngasika ya paya abo may poka ay cuma waka ngasa namanggawi tayo putang diri mbala kaya lebo bobo tekon ore may hidup tayo po no penyasa nama ngasang desa ngasang sekelai tayo dulu tenung ngasang tabar ona may hidup kumpul di habahan sange pasir semai benci di kolam sampai haji lagi kayak tempe kita tuh ngasang nama ngasih kayak gambar ona may hidup enggak tuh mau kami sedang ngasam lahan kutoro tanya sangat pungun mengese ngasam ngasam baru lagi dengan kolega tanya guna ngasam kembali kuteranang sapu pada kolega sangat ngasam ringki Ramang nabi ngasang sekai abu menyapai abu membuka ngasang nama sekai kaya membaru amles segala wakar isi pungun mengasang nama ombas sebas gitu ngasang inang gitu ngalaman anak baru juga kutmah lagi ngasantai lorogas kusiose mangakir kolej santai untuk toko dan tujuh kedua kolej ngerpiang rumah tuh semarang kalam we kolej baru tuh mangaktai lorogas toko sesuai kudupai kolej tai ngasantai dape kudukata kolej dia tuh kolej lamar sama tuh lorogas hiat ria agulawi gas tanah nagan baru tema tolong lagi ngasang sekai membuka bahwa mana lalu cepat ami kita yang saksi sama lain sama lewat berbeda sama poiro kita sama sesuai kolej